Ukoliko se desi da u Podgorici izvršna vlast nema legitimitet i vlada ne spriječi takve zloupotrebe, onda se postavlja pitanje svrsishodnosti vlade. Tako je Krivokapić objasnio mogućnost raskida koalicije sa DPS-om i na državnom nivou. Ta mogućnost je stalna i bit će stalna kad vlada ne radi po ustavu i po zakonu. Ne možete vjerovati da će neko zbog izbora jednog ili nekog čovjeka u Crnoj Gori, bilo koga od nas, da upotrijebim tu formulaciju, srušiti prvi osnovni politički kriterij naše europske integracije, te demokratske izbore. I zato upućujemo da se ta greška je mnogo veća od trenutne prevlasti u jednom gradu. Krivokapić kaže da bi bilo loše ponoviti primjer Andrijevice, jer bi se poslije izbora prepravljala volja većine i to radnjama koje upućuju na nezakonitost i zloupotrebu. Ne vjerujem da će DPS moći da istraje na tako opasnom modelu ponašanja koji nas vraća u 90. Mi od 90. već imamo potvrdu da imamo demokratski izbore. U ovom trenutku bi to bilo srušeno jer izvršna vlast ne bi imala demokratski legitimitet. Za lidera SDP-a mogućnost su i novi izbori na kojima bi Podgoričani presudili ko zaslužuje mjesto gradonačelnika.